Somewhere in England, by the seaside, there's a town called Haythornthwaite. It's a busy town, full of busy streets, busy people, and busy shops. Except for one shop, which never seemed particularly busy, perhaps because it was in a side street, away from the main busyness. But it was a good shop to go into if you had time, because it sold interesting things. It was owned by a lady who was called, by anyone privileged enough to know her well, Aunt Mill. Now, Aunt Mill had a nephew called Sam. Now, Sam was just like other boys, except for one thing. He had a magic ball, which could take him to all sorts of places and bring him back again. A bola mágica. Em algum lugar da Inglaterra, próximo do mar, existe uma cidade chamada Haythornthwaite. É uma cidade movimentada, com ruas movimentadas, pessoas atarefadas e lojas movimentadas. Com exceção de uma loja que não parecia ser tão movimentada assim. Talvez pelo fato de ficar numa rua afastada do centro comercial. Mas era uma boa loja para se visitar, para quem tivesse tempo, pois vendia belas coisas. A proprietária dela era uma senhora chamada, por todos aqueles que tivessem o privilégio de conhecê-la bem, de Tia Mill. A Tia Mill tinha um sobrinho, chamado Sam. Sam era igual a qualquer outro menino, a não ser em uma coisa. Ele tinha uma bola mágica que o levava a todos os lugares, trazendo de volta em seguida. כדור הפלא. אי שם באנגליה לחוף הים שוכנת עיר ושמה היית'ורנת'ווייט. זוהי עיר שוקקת חיים, רחובותיה הסוענים מלאים אנשים עסוקים וחנויותיה מלאות קונים. חוץ מחנות אחת שלא הייתה מלאה במיוחד, אולי מפני ששכנה ברחוב צדדי, הרחק מהמון הסוען. אך מי שבכל זאת נפלא אליה, מצא בה הרבה דברים מעניינים. ומי שהכיר את בעלת החנות היטב, הורשה לקרוא לה דודה מיל. לדודה מיל היה אחיין ושמו סם. סם לא היה נער שונה משאר הנערים, חוץ מדבר אחד, היה לו כדור פלא שהביאו לכל מקום שרצה להיות בו, ולבסוף גם החזיר אותו לביתו. Si tiene uno tiempo para entrar, porque vende cosas fascinantes. La dueña es una señora a quien le dicen aquellos que tienen la suerte de conocerla. Y conocerla bien. Tía Matilde. La tía Matilde tiene un sobrino y se llama Sam. Es igual a cualquier muchacho excepto por una cosa. Tiene una pelota mágica que lo lleva a todas partes y lo regresa a salvo. Топка. Некаде во Англија, покрај морскиот брег, се наоѓаше еден стар и убав град. Беше убав град со убави улици, со пријатни жители и со убави продавници. Само една продавница се разликуваше. Таа никогаш не беше полна со купувачи, можеби затоа што се наоѓаше во една споредна улица, далеку од главната врева. Но таа продавница заслужуваше да се посети бидејќи имаше многу интересни нешта. Собственичката се викаше по име Тетка Мили. Тетка Мили имаше внуче по име Сем. Сем беше ист како и другите момчиња, се разликуваше само во едно.
имаше волшебна топка што можеше да го одведе на секое место и повторно да го врати.